Francuski EDF i Aegis Industries pobednici tendera za izradu studije o uvođenju nuklearne energije u Srbiji. Vest je od subote. Primetite, to je idealno vreme po nekom zapadnjačkom sistemu za saopštavanje najneprijatnijih vesti. Pa evo je, tender Ministarstva rudarstva i energetike za izradu preliminarne tehničke studije radi razmatranja primene nuklearne energije u Srbiji u mirnodopske svrhe, koji je raspisan u junu, izazvao je jako puno interesovanja od velikih razvijenih kompanija sa istoka i sa zapada, izjavila je prvog dana septembra ministar Dubravka Đedović-Handanović, ističući pritom da je francuska elektroprivreda najveći nuklearni operater u svetu sa jedinstvenim iskustvom duž celokupnog životnog ciklusa nuklearnih elektrana. Od elektroprivrede Francuske očekujemo da dobijemo podršku, pre svega u razmeni znanja i iskustva, u cilju jačanja domaćih stručnih kadrova i tehničku pomoć u uspostavljanju zakonodavnog okvira u oblasti nuklearne energije, objasnila je tom prilikom Đedović-Handanović. Upravo francuskoj elektroprivredi, odnosno grupi ponuđača koji čini EDF iz Pariza, zajedno sa Aegis Industries iz Montreja, dodeljen je ugovor za izradu studije o primjeni nuklearne energije u Srbiji, a za taj posao dobit će 120.000 evra bez PDV-a, podatak je koji stoji u odluci o dodeli ugovora koju je u petak potpisala ministar Đedović-Handanović. Doduše, kako se navodi, protiv ove odluke se naručiocu i Republičkoj komisiji može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja na portalu javnih nabavki. Podsjećamo, Ministarstvo rudarstva i energetike 19. juna objavilo javni poziv za izradu pomenute studije, a kako se može vidjeti u najnovijoj odluci ministarstva, na ovaj poziv stiglo je 9 ponuda. Zainteresovane za ovaj posao bile su sledeće kompanije, a rangirali smo ih po osvojenim bodovima za cenu i stručne reference članova ekspertskog tima na ovom tenderu. Grupa ponuđača Electricité de France i Aegis Industries 94 boda, grupa ponuđača SC Rom Capital Invest SA iz Rumunije, iz Češke republike i EKC iz Beograda 79,67 bodova. Zatim grupa ponuđača Elektrotehnički institut Nikola Tesla iz Beograda i Enconnect Consulting 78,81 bod. Grupa ponuđača NATS International Incorporation iz SAD i MRS Energy iz Turske 76,23 boda. China National Nuclear Corporation Overseas 30 bodova. Grupa ponuđača Institut za zaštitu životne sredine Environ i Go to Power iz Beograda 25,96 bodova. Grupa ponuđača Tent Advisors iz JSC Capt 24,15 bodova, Sargent & Lundy iz SAD-a, vidjet ćemo, 21,42 boda. Ponuda grupe ponuđača Juhu Wong i Powertos ocenjena je kao neprihvatljiva zbog, kako se navodi u odluci, manjkavosti izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Inače, od pobedničke ponude bilo je i finansijski povoljnijih ponuda, ali, kako se može zaključiti iz donete odluke, ili ponuđači nisu dostavili reference, ili nisu dostavili dokaze za njih, ili ih nisu dostavili na odgovarajućem jeziku. Kao zaključak se navodi da Komisija za javne nabavke predlaže da se zbog svega navedenog
predlaže da se ugovor dodeli prvorangiranoj grupi ponuđača sa ponuđenom cenom usluga od 120.000 evra bez PDV-a i ukupno ostvarenih 94 boda za cenu i stručne reference članova ekspertskog tima ponuđača. Jedini komentar za sada kaže ovako: kada bi mogli da vidimo sastav komisije koja je, pod znacima navoda, donela odluku. I eto, odličan komentar za ceo prilog. Like i zaprati.